Hamaya Faro Ipft Central Committee तथा राज्य कमिटी तिनी प्रेस मीट खाने बगै सिनी प्रेसिडेंट ऑनरेबल सिनी सर प्रेम कुमार यांग बनी दागे माबाई ते सिनी Ipft नि तांगफांग बरंगनां प्रशांत देवबर्मा बरकनि दागे मानि बाई जों मीडिया नि बिसिंथि खालायै Ipft नि important गुरुत्वपूर्ण कक जों हास्तेनि लोकरकनि थानिबो जों साख्लायनानै थाङै दङ अनि यांग दङसिनि पार्टीनि सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट ते Ipft नि फाउंडर सर कृष्णकांत जमातिया यांग दङसिनि Ipft नि सेंट्रल कमिटी नि एजीएस सीनियर एजीएस सिनि बरंगनां सर बिधान देव वर्मा तिनी हमाय मारुबो 2023 त्रिपुरा हास्तेनि लोको चौमारी अंगनानि बागै खनानि सालो हंगांकाय नॉमिनेशन फाइल खालायनानै जानि जा बदल जे बदल र बातायनाय बरकनि नॉमिनेशन पेपर सबमिट खालायनानि बागै रिटर्निंग ऑफिसरनि थानिबो खनानो लास्ट डेट अबनि बागै जों पहिलावनो हामबाया फारो त्रिपुरा हास्तेनि लोकरकनो Ipft 2023 बाहायनो 20 ता सिनि एसटी रिजर्व सीट तंमानिवो जों ताकलाय 2023 नि लोको चौमारी त्रिपुरा हास्तेनि असेंबली इलेक्शनो जों Ipft नि अंगि बातायनाय 5 ता सीट अब जों मियाफ्रानो डिक्लेयर खालायका तिनिबो जों तै कैसा डिक्लेयर खालायनायनि बागै जों थाङै दङ के आबनि बागै ताकलाय 2023 बाहायनो हाय जों Ipft तै बीजेपी जों एलायंस नि बिसिंतैनो ताकलाय बाहायनो हाय जों बातायनायनि बागै तियारं लायजा आबनि बागै 18 विधानसभा जों Ipft बीजेपी जों एलायंस खालायनो बातायखा 5 बोसोर जों रानिं दाबो जों Ipft तै बीजेपी एलायंस दंखौ एवं 5 बोसोर जों कंटिन्यू खालायफिका दाबो सिगांनि 5 बोसोरनि बागै बाहायनो हाय चौमारिवो जों Ipft तै बीजेपी नो एलायंस नि बिसिंतिनो जों बातायनायनि बागै जों सिद्धांत नाहरजाका अब आनि सात साइसोनि सिद्धांतया Ipft नि राज्य कमिटी सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट नि अनुमोदन तै पार्टी नि जीएस बिनि अनुमोदन बायनो जों तिनि सिद्धांतनो जों साप्लायनानै थाङै दङ सिनि Ipft नि अंगै सेपारेटली Ipft नि अंगै सिनि बातायनाय 41 एसटी रिजर्व सीट आरो जागाबो सिनि एमपी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आरो जागाबो सिनि Ipft नि कैंडिडेट बरंगनां सिनि सिटिंग एमएलए सिंधु चरण जमातिया ब एमपी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 नि अंगै ओ 23 बाहायनो हायनो हाय Ipft नि सिम्बल न तुयै ब बातायनायनि बागै जों पार्टी सिद्धांत नाहरजाका ओके खनानि जरावा जों सिनि टोटल अंका मियाफ्रो जों साख्लायका 5 ता कैंडिडेट तिनि हिंगांकाय तिकैसा ओंखाय आरो जागावो सिनि Ipft नि अंगै बातायनानै 41 एमपी नगर हिंगांकाय गुबुन पॉलिटिकल पार्टी रगबो तंगैमानो बा तंगनाय हेबनो जों Ipft आरो जागावो स्ट्रांगली बागैनो जों आरो जागावो पार्टिसिपेट खालायनाय एवं सिनि कैंडिडेट आशा खालायो जों आरो जागानि मेजर सिनि मार्जिन वोट बाय बा आरो जागानि होप्लायङै फैनाय अब सिनि 41 एमपी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नि सिनि वोटर रखनि थानिबो सिनि विश्वास अमनो नरनि थानिबो साप्लायमोन आ जगह नोंनि सरी दल्स एलाइन दल्स नि कैंडिडेट बर जाखा नोस खायजाका ओके आरो कि एलाइन दल कि विथड्र खायना खाना तंतो दिन नोंनि बो कैंडिडेट जाखारो एलायंस तो जों अलरेडी मियाफ्रा जों
Tripura Hasteni Honorable Chief Minister, Honorable former Chief Minister, Honorable Lok Sabha ni MP, Broni presence of the Honorable Tripura Hasteni BJP ni President, Broni presence of already some alliance tongnai, some officially declaration result, sini je seat announced climate bisingo. Tini je seat no some announced climate, abo hungangkai sini Ipft ni ungini batainai ara jagawa. Jodio bo ara seat ne hoite BJP batainai de bataya de na ara jagawa bahainai apparently contest dengna abo political party ni siddhanto. Na tasara to aro to BJP ni to candidate ko aro declare khaijaka. Abun baga okoks mas mani. Na alliance continue tongnai agami dinabo a seat sini je sitting MLA kamane bo strongly ar jaga bo participate klaine tar mane abona sungbo hini mano ja aro BJP Ipft alliance tongphono friendly aro ko fight khine abo kon party tabuk tama siddhanta na to no satam honi wa suk to ada kon party jodi ar jaga bo Ipft ni sitting MLA ya kare kangka ba sini Ipft te tamuje coalition government tamane ar jaga bo sini Ipft ni candidate dongna Koun party jadi ada jaga candidate dorong kan kita ada jaga bahwa both side na contest orang je तो साले program ना तम साले क्या बारे में बता आरो तो already BJP री साले क्या BJP में ना जो से alliance ऊपर तम साले क्या alliance song mana itu sengomono je alliance song nani sekarang je kok sama ni obno no sungtabu ama official sung announce kaitam ঠিক আছে যে মিয়া তো নং প্রেস লিস্ট রমা খাগে তে সে বুমু তে রিপিট করতে সাই যাবান সব সব dalai hambai mia prasang sini candidate declaration kajak mani go hangkai sini side Kanchanpur assembly constituency hangkai sini honorable president Prem Kumar Yang tei sini Asrambari ar jaga hangkai norak jatana khana belai khana hambai go pradhan mantri tei home minister government of India asake sini sar NC table ma three thamane ya golo kono asake respect ruboi boni poribar ni proti sudo boni poribar ya Tripura hani sini boror ni proti wo sar NC table mani tuma hen Padmasri award dramani bisingo bo boror ni poribar ni ongai batanya ni bagai proposal dramani no jeng party gota Ipft ni ongai no jeng bono nominate khlaga ar jaga bo contest khainai thik eisam gangkai sini 12 takal jala ar jaga wa hangkai sini sar bidan de burma bono contest kainai tei sini July bari assembly constituency wa aro bahino sini Ipft ni candidate borongmana Shukla Charan Natia bo contest kainai tei kesang hangkai Ramchandra Gat sini sitting MLA Basanta Debarma bo strongly ar jaga bahino contest kainai mande bo jehetu no sitting MLA tongo ar khan contest khali ada abo sini party ni siddhanto aba ang tahu ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত হনে ang saimiya tamka party je sanane baga ana dagika abna ang nalnibus kanga lokunibus kanga masaba party jena sadi ka abna masaka saw candidate mangka abna sang officially mi approve saklai kya ta bondon ni bisin tu saklayo jara maya tangi malia tangi rulia aba party ulo sabai sokrubai sanan hone ang khaklayo अच्छा खायो सुमो कबांग social media रो माने comment खाइ तो खा नुबरो म थाबै न तानो बगे कागलाय ख्या नक तो माने social media बिसं तो बिसाय माका माने थांचा के बातै नाय तो बो माय खेकला नुंबाय बो माय सानु तुय न ब्रक बाय दिने आका के बासरा नाखा के साय न abuni matter hangkang kai song Ipft ro bo belai khana excited dong ja a matter nati song belai khana agok ja jehetu yango BJP bai coalition tongo alliance tongo sini minister MLA tongbayo leader tongo sing jotano na bebagna sacrifice khailachina na nai sing prai 95% sing abo bithangka durbhagyajonok abo jodio bo sing ঐতিহাসিক কারণে যদি সানানি নামখাংখাংকাই abo sing ulo salaina na abo party jehetu majority party goselia angbo aro ketal khlai tab kokbanagui sanani koggia party jeta majority gosiana to angbo byaktigotobhabe thangi gosrimaya party ta ang saijungbai choliya ang musungui tongo ayanga thangnani baki borok musung yang gangkai bewakna na tlangi thangi meya tamoke
IPFT पार्टी NC देवबर्मानी नेतृत्वे 2009 सिमे आसायमानिबा तब 2023 एडिसी आमचना थ्री प्रॉब्लम सानै फैयो सानैनो दंगो सानैनो फाइक्या आगामी दिनावबो जों सानैनो थांनाय अ पार्टीनि बिसांथियै आबनि बागै NC देवबर्मा थै थांका पार्टी बेबागनो तसम समै थांका याकरि थांबायका बागलाय थांबायका कोनो किछु गरैख्या आ जिनिस जों सारा ऑल इंडिया नि बरनि थानि मेसेज थांगिया दै आबनि दायित्व आबनि रेस्पॉन्सिबिलिटी न तियै जों तिनि सिद्धांत पार्टी जे सिद्धांत नाका अबनो जों ननि बिसिंथिखले जों मासा खायो फियाबा जों खानाय मांखाय नर मथाबे एलायन्स जोंना फो एके सिम्बल थांग फाइट खायना कक दंमारो आसु जागु गइबा ब रिजन आबनि किचा खाला स्राय स्राय क्लियर खाय पब्लिक बागै बिलिन जानाय रिजन तो जों तब साननि थाखाय इलेक्शन तो खनासनि नमिनेशन आरो खना लास्ट नमिनेशन फाइल आरो बिसिंगाव उप्रागा अनेक किसु गोबां माने रिजन दंना जों अब तब शॉर्ट टाइम नि बिसिंगाव आबनि क्लारिफिकेशन बा आबनि रिव्यू बा आबनि एक्सप्लेनेशन जों तब खायनानि सम्भाव्य जेहेतु जतन बखा दुजाक जतन बखा खामजानि बिसिंगाव बनासे संतिनि अमहाय सिद्धांत नामने अब चिनी व्यक्तिगत साप्तनि बागैया केबुनि नुखं हामनानि बागैया आशा खायो अम काइसा लाइबुमा स्नामजाक्का और लाइबुमा बसकांग अबतैगो बरम रजंनायनि आंखा खायो IPFT पार्टी अब सालसा लोकरकनि थानिबो न जरा फैगांकाय सोंनाय अबनि बागै आं आशा कपलक साना थांनिया